Oriri a Kenya mathiete na mbere kugirika kumana na kwambatira kwa garama ya mutorire udomwe na mathogora ma irio nditimakiria ni makureire maitho thutha wa bunge guteaniria mutaratara mweru wa mishara uria magathikirwo ni kamiti ya kuramata mishara ya muingi SRC. Riu abunge ya 12 maria mukagira mushara na mari na njoherera o ta uria aruna aria mari bunge ya 11 mamukagira. Aikariri giti a kamiti maria mukagira mbeca itanyihire 10,000 o muthenya kana ciringi 160 o mweri. Anini ao maria mukagira ciringi 8,000 o muthenya kana ciringi 128 o mweri. Ameba kamiti cia bunge maria mukagira o mundu ciringi 5,000 o muthenya kana ciringi 80 o mweri. Igeri ria thirikari kunyihanyihia muigana wa mbeca iria ihuthikaga kuriha mishara nario nirigite igeca kuna ciringi bilioni 1.8 iria iratanyagwo kuhonokio kumana na kuninwo kwa marihi ma njoherera ma thabari o mwaka ni gucoka kurihwa bunge. Uguo ni kuga milioni 150 ni iria ihuthikaga o mweri o mubunge akihuthira ciringi 187 o kilomita. Giribotera Kameme TV ni njitagwo Mwaura wa Ndung'u.